Kajing ajing kersan jong hinru ngot ki MDC ke Congress Hakasi Hills Autonomous District Council ya ke NPP keberan khat ar ngot ki MDC ya ke mat bam dan jing shan ya show lani ke no confidence motion haka khat khandai tere ujeliu arjar pulai balawan ra dau MDC ke NPP na ram riser ngam uba bajak pingruk persya ya ke executive committee bayalam da ke UDP kala penlong yo ba tita serwal khan ban thalan ting ya ke Congress da ka babu jingkeli kumnu ke Congress hayeng dorbar thawan ke jela ke persya NPP kat bah ke HADC pat kia trailang kene ke jingkran uba tita serwal khan kadai namar kidon laingut ki MDC ke Congress katau ba Ronnie V Lingdo uba Charles Marngar baru ba Gabriel Watlang ki belong ru ki MLA ki besong hakal yang persya hagi yang dorbar thawan ke jelak ha ke jinglam khmat uba Ronnie V Lingdo kumunong yalam kate kaliang kalami ke jingan ha kapor ba uba tita serwal khan udang jubab ya kate ka motion da ka baong ba kumno unong yalam kaliang persya bat ke Congress kan jubab syakipat ba halor kani bat na kaliang uba Ronnie ula yeng ban ong ba dai ban kata simen batang iwe ba nasupa ba nasuyaha ni on ba in politics everything is possible. Mengenai mentang sini tak ramai, NPP atau Kongres itu. Hastir, lagu buram yang di sini namanya. Ini leader atau opposition. Undang yalam untuk kalian persya yang NPP. Hamil pak. Mr. Chairman, try kita kalau personal, mo. Bagaimana kalau Expansion kata apa? Bagaimana kalau personal? Kadang-kadang apa? Supaya bawa begitu. Jadi personal. Hindu ni ya kan ni? Hindu ni ya kan ni? Hindu apa dulu ni? Dia apa faham lah? Mention di LO itu, mention personal. Ambil di LO. Nama mendapat ini di isu itu. Lah di dalam. Tawak suyi ba. Nampak dan orang melihat dengan mud dan hal itu dari memang dari sekolah ini saja. Bukan bah, konsumen, untuk kegeli ke politics. Dengan yang hak ini orang bah, in politics anything is possible. Halor kini uba Ronnie V Lingdo uloong ba kejingkran uba tita serwal khan kamlong rang ba bat karai kersan ya ke NPP kedai ke belarai lang da ke parti. Uloong balada ke Kongres kam ai jingkersan kan wan ka governance rule bat kumta kan khambha ban yo sensyar bha. Ni perkhat ya ke council. Shubo manta lada ngingi mai jingkersan kelawan ke governance rule ni. Te ke khambha bang ini yo ban sensyar hi ban like da governance rule. Ne ka bha ba ye tring. Tingi la sim me kata karai yong ba kanum don kano ka ban wanra kum kata ka ba ya ka council juni and one of the governance rule kalau kita kena review kalau dan let's say kena ka jembong lesutu jemut akan isi de nangta ba lada ngima jingkersan kalau la panwan ke governance rule ni teban mentah kan wan suka amendment dia ke substitute ibu par khoi kita khmat kaba lada ngimdan mentah hak amendment mentah yo parlimen kion ra mentah de lada kawan ke governance rule Mano ban pej baik kita projek mereka jungi kendau kesal bertiga dostor jungi rumah kita. Kalau kita kinong rem ni sim bagi dia benai kejengkersan, bala dah kiwan ra ek amendment, apa parlimen ni ke six schedule ni dan mentah benai jumut, itu bagi soya hap, ni kersan itu bagi soya hap.